Ginapalabas, kas taunay apungtot nila kay Damian, idi mamuan na tisan manen anasaya at ngay naramid ni Tuna iti apu ko na. Gapu iti dayta, nagwagdeng tilakay ket napan iti balay da Tuna, tapnos si diren na daytoy. Ngem saan anagari papatibaknang. Binulusan na ti dakkel nga aso da ket pinakamat na tilakay. Ita papagayam, adtoy ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Kuman niya ti babasama kiti day talakay. Ibulos ko day ito nga aso. Sige, Bulldog. Mapan ka iti ayan day talakay. Darubam kat kurab-kurabungan. Dayay napanan. Kita akman doon niya ti mapasama kiti day talakay Damian. Saan? Di nakagatin! Sa laki! Saan ang mabutang dito nga aso? Tumalaya ka un! Ay, Tuna! Di nakpay pagkaman ni aso! Nawam! Ay, nagaw! Aligaw! Sigurang ka! Apaw! Watay! Uri nga agpaso. Agar aroyo to tindaray ti gurong yun ang Damian. Karasaan at talaga ti asawang Victor. Binulusan na ti aso yun tapno ipakagatnak. Ano yan? Kung gulam, si Kalakay. Apay nga minasumsumre ka itiyo nagtinaladan me. Ayop ka! Awanan kay Tibain, Tuna! Kati awanan ni Tibain, lakay Damian. Sumre kalatan ni tinaladan. Trespassing. Tuna! Amom ka diya mabalin ka ngay darong. Trespassing, ha? Sana na saya at nakitiraramidem. Ha! Salbag ka mo't, Victor. Di mo isakit ni talakay to trespassing. Basol natin na pasama kun kana. Tuna! Victor! May samot nila. Ilukat niyo to, Igay! Kastraganda kami! Ha! Nakrisil na kinilis. Isuda ti anda iti ruwar. Criselda! Apok! Tulungan dak! Ayaw din na namin na kalolo! Salbag kayo amin. Kami dito! Mabit lang, Criselda! Victor! Inisa! Umay kulukatan tigay! Saan, Victor? Di mo pastragan na kita. Amagan no isublat ko matida at pakagat iti aso. Aniya! Tuna! Agbayad kay tinangina na ito nga inaramid mo kandak! Humanaw kan si Kalakay. Tinakbut-butran. Amangan tapatibiyag mo kat bayad akong, ha? Anya! Sige, papanawon da kita, Victor. Papanawon. Abangan no dakdakas pa iti rami na kankwana. Mang Damian, umay kayo na. Itulnog kayo naging gaitiruwar tinalatan eh. Victor! Ilukat niyo to, Igay! Anya di mapaspasama ka ni Tata! Criselda! Kumain naklatan di taruar! Rumuar ako dito inaladan na Tuna! Umay kayo nga rin, Mang Damian. At tibahin kayo na. Atibayan kailangan tibangon mula ta, Victor. Kamaulan si Rumuar dito inaladan niya! Pipilay kayo! Anya di naramit ka na kayo ni Ma'am Chona! Hinakagat ko iti aso! Buisit ka, Criselda! Tati aramida ka. Tapno saanin nga agbalinday dyan nga Elisa asi ititalan ko. Siyakti kayat ni Auntie Chona para kan ni Jurin. Kan idipay naing. Talaga akras ko ni Jurin.
Naunaan nakit din day dyan nga Elisa. Saan? Tirumbeng agpaabakak iti dayjay ang mamirmirakot. Panunutek no anya tinapintas apamuspusan. Tapno mapukaw dayjay nga Elisa iti biyak ni Jorin. Anya nga ta tinasayaan nga ramidek. Amo ko na. Apay kit din na saan. Wan. Aramidek tinapanunot ko. Saan ka mapakawan ni dinaramid mo kanitatang? Rumor ka dito balayaw! Nanang, saan kayo nga gubor? Umay kayon, agawin tayon. Aday ikaw. Ibalis ko tinaramid na kanitatang. Jonah! Sana di kan puminot iti bato. Agawin tayo na nakaw. Nanang, tayon. Masapula bumalis tayo matan. Ayok ka, Griselda! Griselda. Dinoong Montewinsel, tinungan ko! Tapno at dapagnak, ma'am, Jonah! Ayok kayo? Kaya't yun sa ti pinatay! Sige! Urayon dak dito! Nanang, sana na pinatuloy ni Ma'am Chona iti masidag. Simrak iti balayda. Anak ko, ang dalaki di inala ng armas apang patay na kadatayo. Nanang, agawin tayo. Aray ka! Nakakuyod! Alis tuwan nyo ti magna. Tama nga naumayan ni Ma'am Chona. Lolo, tayo. Uway na po. Ano talaga natulog kayo? Sa muwanda! Ang dapaltog na. Tumaray tayo, Nanang. Timarayan na, Elisa! Pirmi na putang na! Apo, urayan na kami kininanag mo. Daddy, anya tinapasamak. Ni mamim di nagwarning siya, iho. Anya? Apa yan nagpaputok? Dahil tatirigat na kang kajurin. No sa dinulat papapanam, saan mo nga mo ti mapaspasamak nito eh. Anya? Imay ni Mang Damian. Tanamuan natin arabi di mamim kini Elisa. Anya? Kunak tupay arumaman pa yan ni Lolo Damian. Gapo iti inaramid yo kini Elisa. Binulusan ni mamim ti aso tayo. Ket kinagat na ni Mang Damian. Anya? Dahil dyan, iti gungguna ti trespassing. Kunam lano asino asumbro-sumbro kiti naladan. Dahil dyan, tinaganap na iho. Kinagat-kagat di aso tayo. Saan man ang arumbang tinaramid yo? Trespassing tinaramid dahil dyan kay Damian, Jurin. Anya nga rodan ti si Maruno napasamak. Itay nakagat ni Lolo Damian. Iho. Limteng da Griselda kini Elisa. Ket itay na amwanda nakagat ti aso ni Mang Damian. Ket nagwala ni Griselda. Anya? Wan, Jurin. Nagwala. Ha, kita maladagay. Awan amuda. Raot dala raot. Kunam no asino da. Maganap da. Agasam. Inobor da pa itilugan. Nabuong ti windshield dilugan ko. Tapta mom, Jurin. Anya? Wan. Nawara ti sarming dilugan ko.
Iso nagpaputukak mo, titipaltog. Adugayam tinapasamak, iti kaawan ko. No saan ka pimanaw, iho? Timulong ka kumaitay ang nagadawa. Idarom ko, dagiti rin maot dito'y balay. Paibalod ko ida. Anya? Saan? Diyo aramidan dayta? Anya, Jack Aramidan? Paibalod ko dala kay Damian kan Criselda. Nagatang ko amin ang dagitin reseta ti doktor nga agas ni Lolo. Nasaya at no kastanak. Sa dino tayo ni Lolo? Agsarsarita da pailaang iti doktor, anak. Una yan ni Ma'am Chon. Dinala kinasyanan ni Lolo. Talaga anak palinan akarasaan ni Chona. Wan nga rod, Nana. Ang sublinto kano ama injeksyonan manan ni Lolom. San abalin, Nana? Ano san tayo latan? Parisibuan ta amin ang magastos. Pasukatan ta ni Chona. Anya? Wan. Kayat ko ama i-blatter iti inaramid na. Nanang, ang mga not at dalangag pungtot kada tayo ni Ma'am Chona. Karbangan tayo ti agi-blatter. Idarom ko gapo iti inaramid na. Anya? Idarom yun ni Ma'am Chona? Wan. Tapno da pagnakman na. Nanang, ado ti kwartada. Ang mga no da tayo lang ti agbalin adakas. Ngat ha? Panunutin niyo kumana yung bagdagiti adtang yun, Nanang. Ka mga no at lang ang maisagmak tayo. Daddy, papanan ni Mami. Diyak amo, iho. Tadi namat imbaga itay no sa dino ti paparan na. Saan nga tama pan iti pulisya? Aniya. Ipaypayso na nga tatimbaga na itay nga ireklamo na ni Mang Damian. Daddy, saan amabalin amabalod dalulo Damian kan Ante Criselda? Saan ka ba danagan, iho? Datatimang tulong kada antim a Criselda. Agyamanak no kayat dak atulungan, Daddy. Gapot na mapalod na giti agama. Kat agbalin lakit di ang nakakaasi ni Elisa. Uwan nga rod, Daddy. Saan ngay palubos na ita, iho? Uwan, Daddy. Tulungan ta da Ante Criselda. Nga uray no isuti pangguraan manan kadata ni Mami. Ano tinapasama kanti? Apay anak karupangat kayo ngay may tito balay. Kaputa rin na utdak kay balay. Anya? Sino tinang raot ka na kayo? Dagi di kabusor ko ah. Dan anak Criselda? Wan, ngam mo na dahil ala kay Damian. Nagturedan anang raot ka na kayo iti mismo pagtaangan nyo? Wan nga rod. Isa plano ko idarom ida. Ha? Apa yan ti? Grabe ka di tinaramid da? Takayat yu pa'y nga idarum ida? Talaga grabe. Nagwala ni Criselda ay naghuramentado. Inubor na tilugan ko katorela na buong ti windshield na. Anya? Wani ha?
Iso atilugan ni Victor, tinagluganak ngay may dito eh. Oo. Tika di inaramid yung ka ni Elisa, ti puon pa'y laang ti amin dagitoy, auntie. Tanya pa'y kuma. Naamuan day ja alakay, kat day ja ikas taonay mo tandi pungtot na kat kondiraot. Gapoy ti luksaw ko. Imbulos ko ja aso, kat dinarupnan. Anya pa'y. Anya? Imay mo't nagidya nga ginakad nakita dati agdardara agurong tilakay. Nagpungtot mo't ni Crisilda. Binarsak na ti windshield tilugan ko. Kasta, tinapasamak. Istoryal kamin, iha. Tapnam mo. Napagpungtot yung arod iti husto ni Nana Criselda. Wan? Tikunada? Kabuteng ko ida? Saan? I-report ko ida iti pulis. Idarum ko ida tapno mabalod da. Anya? Paturay ko iti agilos da iti riga. Iti aramid kadakwada. Siya. Grabe kayo, auntie. Talaga. Poor ti kararwak tinaramid ni Criselda. Iso aparikatak mat iti husto. Di kagdanag. Tulungan ka iti dayta, auntie. Agyaman nak iha. Wan, auntie. Ket, adan plano para ka ni Elisa. Aha. Mabalin ka di amaamuan. Wen, ibagak to kada kayo, auntie. Nakarubot kayon. Intayon. Sigurado ko kadi iti aramidan ta anak ka. Wen, tatang. Ireklamo ta ni Chona. Ngam nakurapay tayo laeng. Awan tilaban tayo kadakwada. Lumaban tayo latta, tatang. Tapno di da ibaga akabutang tayo ida. Gaputa ado ti kwartada. Iruruman da tayo latan no saan tayo nga ammo ti lumaban. Ngam kabailan da abaliktada dagiti pasabag gaput kwarta. Saan kayo agdanag, tatang? Tarabayan na tayo ti Diyos iti daytoy nga aramidan tayo. Nanang, agpanunod kayo kumanay ni Bag. Di kayo kumagdardarasutos. Di mo kayat amay darum ni Chona? Gaputa isuti ina tinobyong? Saan aga po iti dayta, nanang? Ngamkit di, ang mga not at dala ang agproblema tayo gapo iti aramidan nyo. Nakaikadang ako ni Elisa. Laglagi pa niyo, kuma. Awan kwarta tayo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo iti abogado. Anak, saan talaangan nga ituloy ti plano ta? Saan, tatang? Ituloy tayo. Idarum tayo ni Chona. Saan kon ana igawid da lolo kan nanang anapan iti piskalya. Diyos ko. Anyan to nga tati pagbanagan ti reklamo ta kontra kini Ma'am Chona. Medyo rin. Hello? Kumusta ni Lolo, Elisa? Na-injeksyonan ng iti anti-rabies. Turin. Anyan ti kasi nga inaramid ni Mami. Pasensya kay kuman. Hindi naramid ni Mami, Elisa. Talagang agsubsobra una yan ni Mami. Turin. Uwan nga rod. Saan ka nakita iti arimwari ti balayo? Tapno may nakam kumamat ikanawa. Pasensya ka ni Lisa. Naira na nga awanak iti balay mi. Anya. Gaputa saanan amas paalan iti ninanang tinalaos apungtot na kinimamim.
Nakaaramid ti saan anasayaat. Unang amom ka di, aga po iti day nga inaramid ni nanang mo. Kat plano ni mami nga idarom na. Ani. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.